Poštovani sugrađani, uvažene kolege i dragi učenici, pomože Bog i dobro vam veče. Izražavam zadovoljstvo što imam čast da u ime Društva istoričara Užica pozdravim i predstavim vama večerašnje goste koji će govoriti na promociji knjige Kosovsko pitanje 1974-1989. godine autora, istoričara Petra Ristanovića. Kosovsko pitanje je tema koja ne gubi na aktuelnosti, koja izlazi iz okvira nacionalnog i poput nekad istočnog pitanja ima međunarodni značaj. Za nas Kosovo nije samo geografski prostor, čija se vrednost meri kilometrima kvadratnim, brojem stanovnika ili privrednim resursima, odnosno prirodnim bogatstvima. Kosovo je aršin kojim se Srbi odmeravaju u svojoj opredeljenosti prema večnosti. Nismo prvi put u istoriji u situaciji da se srpstvo nalazi u dilemi duha, u kojoj duh strepi pred odlukom čoveka kojem će se prikloniti carstvu. Jer odlučivanje o Kosovu nije uvek u rukama onih koji sebe smatraju sledbenicima Lazarevog zavetnog opredeljenja. Koliko je danas onih koji se pitaju može li biti Srba bez Kosova i Kosova bez Srba. Večerašnja promocija je višestruko značajna. Ja bih izdvojila 3 razloga. Najpre, tema knjige, lekarski rečeno, zadire u uzrok bolesti koja je do danas metastazirala do krajnjih granica izdržljivosti. Tema je budilnik za sve koji, imajući u vidu uzrok, znaju da leče posledicu. Drugo, retka je prilika da o ovakvoj temi slušamo od eksperata ovog sastava kakav je večeras prisutan. I treće, autor knjige, doktor istorijskih nauka, Petar Ristanović, je naše gore list. I ova je knjiga, pored više od 20 objavljenih naučnih radova, njegova prva objavljena monografija. Ja ću početi predstavljanje upravo od autora. Rođen je 1985. godine, bivši je učenik Užičke gimnazije, stipendista Fonda za talentovane učenike grada Užica, kao i dositeja Fonda za mlade talente Republike Srbije. Na odeljenju za istoriju Filozofskog fakulteta u Beogradu završio je osnovne i master studije i 2018. godine odbranio je doktorsku disertaciju na temu Srpska intelektualna elita i Kosovsko pitanje 1974-1989. za koju je dobio nagradu za najbolju doktorsku disertaciju odbranjenu u Srbiji tokom 2018. godine iz oblasti nacionalne istorije. Zaposleni na projektu Materijalna i duhovna kultura Kosova i Metohije i Instituta za srpsku kulturu. A sada bih nešto rekla i o gostima koji vam nisu nepoznati, ali eto da čujemo kratko biografije. Profesor dr. Miloš Ković je 1969. godište i Šapčanin je. Doktorirao je 2006. godine na temu Benjamin Disraeli i balkanska politika Velike Britanije 1874-1880. na Filozofskom fakultetu u Beogradu, gde je 2007. godine stekao zvanje docenta, a 2017. godine zvanje redovnog profesora. Jedna od najpoznatijih knjiga njegovih knjiga je Disraeli i istočno pitanje, a u našem gradu smo ga jedne prilike i ugostili kada je kao priređivač knjige Srbi od 1903. do 1914. Istorija ideja gostovao u našem gradu. Od 2008. predaje opštu istoriju novog veka na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu i na Univerzitetu u Banjoj Luci. Mnogi ga se sećaju i po svedočenju u procesu Haškog tribunala protiv Ratka Mladića. Nemanja Dević
je rođen 1989. godine u Smederevskoj Palanci. Osnovne i master studije istorije završio je na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Trenutno je doktorant na istom fakultetu. Primarna oblast njegovog naučnog interesovanja jeste istorija srpskog naroda u Drugom svetskom ratu. Njegova prva knjiga koju je objavio kao maturant gimnazije sadržala je i jedinstven popis svih žrtava rata u jednoj lokalnoj sredini u Srbiji, za koju je nagrađen 2009. godine. Tokom 2015. do 2018. godine objavio je obimno lokalno istraživanje Smederevski kraj u Drugom svetskom ratu u 2 toma. Zaposlen je u Institutu za savremenu istoriju u zvanju istraživač saradnik. Milutin Živković je rođen 1986. godine u Kraljevu, gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. Studije istorije završio je na Filozofskom fakultetu u Beogradu, gde je i doktorirao na katedri za istoriju Jugoslavije. Od 2011. godine bio je angažovan na projektu Instituta za srpsku kulturu, da bi 2019. prešao na Institut za savremenu istoriju. Od 2018. u zvanju naučnog saradnika bavi se istorijom Drugog svetskog rata u Srbiji, pre svega prostorom Kosova i Metohije i Stare Raške. Autor je 2 monografije, NDH u Srbiji 1941. godine, Ustaški režim u Priboju, Prijepolju, Novoj Varoši i Sjenici, april-septembar 1941. i između Velike Albanije i okupirane Srbije, Novi Pazar, Tutin i Ibarski Kolašin 1941-1944. godine, knjiga koju je promovisao i u našem gradu. Dajem reč govornici. Knjiga Petra Ristanovića Kosovsko pitanje od 1974. do 1989. je zapravo, rekao bih, jedna od ključnih identitetskih tema, koja je važna ne samo za našu prošlost, nego, kao što smo i sami svedoci, i za savremeni moment koji proživljavamo, ali isto tako i za buduće doba. Dakle, ovo je stručno otvaranje kosovskog pitanja. Zašto kosovsko, kako kosovsko i šta je uopšte kosovsko pitanje? Petar je to u knjizi detaljno razradio i ja o tome neću mnogo govoriti. Međutim, ono što je važno da istaknemo kao karakteristiku jeste da nam on skreće pažnju da je ovo pitanje i ekonomsko, i bezbednosno, i versko, i kulturno, i demografsko. Dakle, sagledava ga iz više uglova u svoj njegovoj složenosti. Naravno, kod nas se često javlja ta dilema kada upotrebimo taj termin Kosovo, kosovski, kosovsko. Da li je to uopšte celovit pojam koji definiše naš odnos prema našoj južnoj pokrajini? Petar je objasnio zašto kosovsko. Naravno, mi znamo da je, kako pesnik kaže, Kosovo najskuplja reč, znamo da i u našoj istoriji imamo i Kosovski zavet i medalju osvetnicima Kosova i tako dalje. I Petar je taj termin upotrebio i uopšte se osvrćući na aktuelno stanje u južnoj pokrajini tada, koja je bila socijalistička autonomna pokrajina Kosovo, tako, 70. godina. Zatim, to je, naravno, već u predgovoru skrenuta pažnja da on Kosovo, odnosno Kosovo i Metohiju, posmatra kao jedan integralni deo stare Srbije, odnosno naših južnih krajeva, a da je ovo istorija tog prostora u periodu od 74. do 89. Naravno, ova hronološka odrednica od 1974. do 1989. dakle tih 15 godina, je ovakva na koricama. U samoj knjizi tema je izložena dosta višeslojnije, dosta je sadržajnije i šira. Na neki način mogli bismo da kažemo da je ovo Petrovo izlaganje pokrilo čitav period od 1900, rekao bih, 68. od 60. pa do 80. godina, a na neki način možda možemo da kažemo, budući da uvodni deo pokriva i neke ranije periode i Petrovi ekskursi su dosta bogati i sadržajni, da je to
čitava istorija kosovsko-metohijskog pitanja nakon završetka Drugog svjetskog rata pa sve do kraja 80. godina. Dakle, kakva je to bila politika države, komunističke partije i Saveza komunista prema Kosovu i Metohiji i uopšte intelektualne elite prema našoj južnoj pokrajini. Naravno, kako je već rečeno, to pitanje je složeno, to pitanje zadire duboko u prošlost i ono je aktuelno i bilo i jeste danas pre svega kroz to nikad do kraja rešeno istočno pitanje. Naravno, ono što je možda najbitnije za nju jeste da nam Petar, budući da se radi vrlo često kako u našem javnom prostoru govorimo o kosovskom čvoru, on nam sugeriše jednu vrlo važnu stvar, a to je povratak primarnim istorijskim izvorima. Dakle, ovde nema nagađanja, nema nekih jednostavnih observacija, čitava ta dramatična situacija u našoj državi i na našem srpskom jugu prikazana je zaista u svoj njenoj složenosti. Petar je iskoristio brojne istorijske izvore, 8 istorijskih arhiva, 21 fond, naravno kad to samo tako pobrojimo, ništa samo za sebe ne kazuje, ali u tom 21 fondu građe, dokumenata koje je Petar prolazio, nalazi se negde oko 1000 kutija. Prepunih dokumenata sa kojih sticajem okolnosti znam da je Petar na nekim od njih prvo skidao po nekoliko santimetara prašine rukom, pa tek onda posle mnogo godina neke i po prvi put iščitavao. Dakle, 1000 kutija dokumenata. Dosta vremena, dosta snage utrošeno je da bi se do ovakvog rezultata došlo. On nam također sugeriše u uvodu da je o kosovsko-metohijskom pitanju sve do 80. godina napisano negde oko 25.000 radova. Naravno, nije majka rodila junaka koji može da pretrese čitavu tu literaturu, ali Petar se potrudio da zaista napravi jedan dobar izbor i da nam detaljno, kroz više stotina monografskih publikacija, brošura, naučnih članaka, sučeljenih viđenja, izvuče ono što je za nas bitno i da to zaokruženo istraživanje predstavi u svojoj knjizi. Sada, ono što je posebno važno jeste da nam on ne oslikava samo kosovsko pitanje, odnosno kosovsko-metohijsko pitanje, već čitavu tu situaciju povezujući događaje koji su vezani za istoriju Jugoslavije i uopšte karakteristični istorijski događaje koji su na neki način predstavljali vododelnicu istorije. Kako i kod nas, tako i u Evropi onog vremena. Kod nas postoji taj mit o zlatnim 70-im, o periodu kada je Titova Jugoslavija, i Petar zaista objašnjava šta znači taj pojam Titova Jugoslavija, da ona zaista jeste bila Titova, da je taj period onako predstavljao jedno vreme kada se najlagodnije i po merilima fizičkog bogatstva živelo najbolje, ali šta se zapravo dešavalo u pozadini svih tih događaja? To je također jedna vrlo složena, ali vrlo dobro napravljena slika i rekao bih pejzaž takozvane druge Jugoslavije. U to vreme otvara se niz pitanja koja nisu bila rešena ni 45. niti u potonjim godinama. Nacionalno pitanje. Dakle, 60. i 70. godine. Pitanje Srba u Crnoj Gori. Pitanje Srba u Makedoniji. Stvaranje raskola u Srpskoj pravoslavnoj crkvi i pokušaj stvaranja nezavisne Makedonske pravoslavne crkve. Pokazalo se da su takvi pokušaj bili činjeni i u Crnoj Gori. Zatim, ta drugačija izgradnja federacije, pogotovo nakon ustavnih promjena 74. Stvaranje muslimanske nacije od 68. godine. Ali od 74. stvaranje federacije i sve češće, kako nam se prikazuju nijansama ove knjige, sve češće razgovori o zajedništvu, ne više o bratstvu i jedinstvu. To je ta osnovna razlika, kada, kako Dejan Jović skreće pažnju, Jugoslavija sve češće predstavlja državu koja odumire i o tom periodu Jugoslavije 70-ih govorimo dakle o Kardeljevoj Jugoslaviji, možda pre nego o Titovoj Jugoslaviji. Ali s druge strane, čitava ta dezintegrisana zemlja u kojoj su sve više bili vidljivi
procesi ne samo federalizacije, nego i pojedine težnje za osamostaljenjem ili afirmacijom novih nacija, imala je još uvek Josipa Broza kao taj jedan glavni kohezioni faktor i tako će potrajati sve do njegove smrti 1980. godine. Naravno, to vreme 70-ih je vreme nove staljinizacije partije, odbacivanja njenih liberalnih kadrova pod Markom Nikezićem. To je, kada pričamo o Srbiji, Srbija Dragoslava Draže Markovića, sa svim karakteristikama koje je taj period nosio. Naravno, to je i period maspoka, složenih odnosa u samoj federaciji i konačno, to je period kada dolazi i do ekonomske krize, koja je naravno bila usko povezana i prelivala se i sa ovom krizom nacionalnih odnosa. Kada kažemo ekonomska kriza, Petar Istanović detaljno apsolvira i čitav taj problem, predstavlja nam ga prepunog činjenica, međutim, sama za sebe govori činjenica da je 1981. godine Jugoslavija bila zadužena sa preko 20 milijardi dolara. Po tome, čini mi se, bila prva ili druga u Evropi. To nam potpuno drugačije svetlo na događaje koji su usledili 80. i 90. godina. Samo jedna ta činjenica, naravno. On je detaljnije progovorio o čitavom tom pitanju. Sada, ono što mislim da je posebna važnost ove knjige jeste, kako sam već napomenuo, da ona teži povratku primarnim istorijskim izvorima, povratku dokumentima, istraživanju iz arhiva i na taj način nam Petar govori poprilično hladnokrvno, rasterećeno i oslobađa nas mnogih stereotipa kada govorimo o kosovsko-metohijskom pitanju. Zato je ta tema aktualna i danas. I zato je takav pristup aktualan i danas. Čini mi se da mnoge odlike epohe o kojoj je pisao podsjećaju nekako i na naše vreme. Međutim, da ne zađem previše u dnevnu politiku, možda ćemo moći o nekim paralelama da razgovaramo i kroz neformalni razgovor i kroz pitanja. Skrenuo bih pažnju na još jednu stvar. Dakle, mnogo je zaista složena epoha o kojoj je Petar pisao. I nekako kad čitate ovu knjigu, imate utisak da mnogo malo toga zavisi od jednog običnog čoveka, a kada to uzdignete na nekako viši rang, stičete utisak da zaista velike sile kroje sudbinu ovog prostora, pa se onda zapitate šta to zavisi i od jedne nacije. Pogotovo nacije koja nije velika po broju pripadnika, kao što je to slučaj sa srpskim narodom. Međutim, utisak je zapravo suprotan, da postoji nešto za šta se još uvek pitamo. I u tom smislu, vaš odziv na večerašnju promociju i večerašnju tribinu je više nego značajan. Dakle, ovo pitanje se nas itekako još uvek tiče. Itekako smo zainteresovani za njega. Itekako ima ljudi koji postavljaju prava pitanja, kao što je Petar Istanović. Ima stručnih ljudi kao što su profesor Miloš Ković i doktor Milutin Živković, koji mogu da govore iscrpno o ovim temama. I onda je sve tu na jednom mestu. Konačno, mislim i želeo bih da preporučim i sam vašoj pažnji ovu knjigu, da ona bude čitana i da se prosleđuje dalje. Po njoj ćemo isto tako da pokažemo koliko je ova tema za nas danas značajna. Da je sreće i da postoji država koja brine o svojim najboljim kadrovima, Petar bi bio ekspert i ljudi slični njemu koji bi bili angažovani i u našim pregovaračkim timovima i u radnim telima koja imaju tako veliku odgovornost, koja se tiču dijaloga, političkog dijaloga o Kosovu i Metohiji. A pošto to nije tako, mi imamo opet ono što nama preostaje, a to je da podržimo njegov rad i trud, da ova knjiga bude čitana i prosleđivana dalje, da joj radimo i drugo izdanje i treće izdanje ako Bog da, i ono što je posebno važno, da je prevodimo na engleski jezik i na strane jezike. Mi ovdje u ovoj sali otprilike znamo šta nam se desilo i znamo šta je istina o Kosovu i Metohiji. I znamo da nam se za Kosovo i Metohiju valja boriti i danas i da ta bitka nije izgubljena.
Ali tu priču moramo da širimo i ljudima koji možda ne dele naše mišljenje u potpunosti, a posebno onima u inostranstvu, posebno naučnicima koji će se tek baviti Kosovom i Metohijom u budućnosti. Dakle, tu se postavlja ono pitanje i nama samima, da li hoćemo da saznamo istinu, da li hoćemo da čitamo o onome što je naša istorija i što je naša sudbina i danas, i da li želimo da otvaramo prave istorijske teme, koliko želimo da im se posvetimo. Petar Ristanović je pokazao da je dostojan, čini mi se, i zvanja doktora istorijskih nauka i da je dostojan naučnika koji se hvata u koštac sa jednom ovakvom temom, koji je reljefno izlažen na jedan naučan i argumentovan način, i on je time pokazao zapravo da je, rekao bih, kadar istići i uteći na strašnom mestu postojati, što je naš srpski usud. Hteo je da progovori objektivnije, hteo je da nam izloži osnovne činjenice i u tome i uspeo. A na nama je sada da ovu njegovu knjigu širimo. Hvala. Dame i gospodo, dragi Užičani, dobroveče. Meni je izuzetno drago da sam evo već 4. put među vama za nekih godinu i po dana. I opet smo se evo okupili oko dobre knjige. Ovoga puta oko monografije Kosovsko pitanje od 1974. do 1989. godine, autora vašeg zemljaka, a mog dragog prijatelja i dugogodišnjeg kolege, doktora Petra Ristanovića. Ja ću na početku iskoristiti priliku da uputim reči zahvalnosti našim večerašnjim domaćinima iz Udruženja istoričara Užice i naravno da se zahvalim samom autoru što me je pozvao i pomogao mi da, ukazao mi priliku da vam se još jednom obratim. Veliki je posao uradio kolega Petar Ristanović. To se vidi već na prvi pogled. Knjiga estetski izgleda elegantno, tehnički je tekst odlično odrađen, lako se čita, a ova hrpa stranica između korica, ako je takva da ako knjigu uzmemo u ruke i protresemo je ovako, iz nje nema šta od viška da ispadne. Ona je okovana faktografijom, što onom iz dokumentacije, što onom iz naučne literature, i to je po meni najveći značaj ove knjige. Zašto to kažem? Sam autor u jednom delu navodi da ako na nekom od pretraživača akademske literature ukucate pojam Kosovo, izaći će vam između 10 i 25 hiljada odrednica koje vas upućuju na razne monografije, članke, studije i tako dalje. E sad, zamislite vi toliku količinu znanja, toliku količinu radova i uporedite sa nekim opštim znanjem o Kosovu i Metohiji, o prošlosti tog prostora kroz vekove i sa distancom od bilo kakvog rešenja za ovaj Gordijev čvor Balkana. Ovdje ćemo opet staviti jedan znak pitanja i opet se pozvati na autora da bi vidjeli zašto je to tako. Ispada da su svi ti radovi pisani za period od negde sredine 90-ih pa sve do danas i kako autor kaže, oni stoje na staklenim nogama jer je o 70-im i 80-im jako malo pisan. Ova knjiga, međutim, popunjava te beline i postavlja jake temelje za neka buduća istraživanja. Ona nije ratoborna, nije, izvinite na malo slobodnijem izrazu, ukoričena granata koju ćemo mi prebaciti suprotnoj strani. Ne, ovo je most ka preko potrebnom istorijskom saznanju o problemima koji muče naše društvo već decenijama. Ponavljam, veliki je posao uradio kolega Petar Ristanović, a nije bilo lako uzeti ovu usijanu temu i kaliti je sve vreme, kako autor kaže, krećući se između srpskog Jerusalima i albanskog Pijemonta, otprilike kao između Scile i Haripe.
Pošto se bavim sličnim temama kao i kolega Ristanović, smatram da je jedina mogućnost da se izbegne moć tih polova koji vas vuku i pomeraju sa naučnog kursa, da zaplovite ogromnim morem arhivske građe. I stoga je Petar prošao, Nemanja malo pre reče, 21 fond u 8 različitih arhiva. To njegovo putovanje je bez malo trajalo i kao čitava jedna odiseja. 8-9 godina, pretpostavljam da je toliko od početka doktorata do, evo večeraš, naše ove promocije Petrove prve knjige. Sad, postoji još jedna stvar na koju bih se ja ovde osvrnuo. Ona se direktno vezuje za znanje koje pruža ova knjiga, a o kojem sam do sada govorio. Na šta konkretno mislim? Vidite, u nas je u poslednje vreme postalo vrlo popularno da se preispituju i, kako to neko reče, razotkrivaju mitovi koji je izgradio srpski narod u prethodnim stolećima. O tome govore svi, od političara preko estradnih umetnika, glumaca, novinara naravno, pa sve do sportista. Ima naravno i istoričara. O pogubnom uticaju te prakse profesor Ković govori već godinama. Pa eto, večeras ću se i ja staviti u ulogu nekog mitolovca. Samo ja ću ostaviti na miru kneza Lazara i kosovske vitezove i neću dirati mitove koji su izgradili srpski nacionalni identitet, već ću se osvrnuti na one znatno bliže i jače koji upravo taj identitet razgrađuju. Prvi je na udaru mit o takozvanim zlatnim 70. godinama u bivšoj Jugoslaviji, o čemu je i kolega Dević malo pre govorio. U tim godinama je zaista pokrenuta masovna stambena izgradnja koja je rešila stambeno pitanje. Pokrenuti su grandiozni infrastrukturni projekti širom Srbije. Skočile su plate, mnogi od vas to znaju ovde. Kupovani su prvi automobili. Standard koji je porastao je konačno mogao da se oseti, jer se više putovalo, doduše samo u zemljama istočne demokratije. Istočnog bloka. Međutim, te zlatne godine su imale i svoje naličje. Kako autor navodi, 70. godine u Jugoslaviji su godine duboke političke i ekonomske krize, koja akumulira probleme koji će onda doživeti erupciju u 90. godinama i ratovima za jugoslovensko nasleđe. Naprimjer, sredinom 70. procesi decentralizacije Jugoslavije početih 60. se Ustavom iz 74. i Zakonom o udruženom radu iz 76. godine pretvaraju u proces demontaže te iste države. Nešto pre toga imamo rušenje MAS-POK-a, imamo rušenje srpskih liberala, imamo gušenje crnog talasa i kolike tolike slobode govora. Imamo činjenicu da se Savez komunista Jugoslavije pretvara u jednu mamutsku birokratsku organizaciju koja broji 700.000 članova sa jednom izuzetno povlašćenom političkom oligarhijom na samoj površini, da državni vrh ubrzano troši lični ugled koji je Josip Broz, već ostareli državnik, akumulirao tokom godina, da je privredni rast manji u tom periodu od Bugarske, Rumunije, Grčke ili Portugala, da državni vrh konstatuje 1976. da je država u dubokoj privrednoj krizi, a 1981. da će bankrotirati jer je spoljni dug 19,3 milijarde dolara. I konačno, svima postaje jasno da režim sam ne može i pored zalaganja da reši probleme u koje je država zapala. Kao i uvek, problemi jedne države, bilo to Osmansko carstvo ili Kraljevina Jugoslavija ili socijalistička Jugoslavija, se kao na lakmus papiru vide i uvećavaju na prostoru Kosova i Metohije. Evo nekoliko podataka sa terena. Vlast u pokrajini od Brionskog plenuma 66. godine drže albanski kadrovi.
Oni su vrlo dobro raspoređeni i podeljeni u političko-porodične klanove, poput više pominjane Đakovačke grupe. Iako su prostavljeni, imaju jedan zajednički imenitelj, Republika, što je njihov krajnji cilj. I pored velikog ulaganja u pokrajinu, što Republike, što Federacije, privredni rast pokrajine je negde na 50%, ako sam u pravu, od republičkog, a na 30% od proklamovanog. Zbog ulaganja u baznu industriju, poput firmi kao što su Trepča, Ferronikl ili Kosovo, dug pokrajine je 2,5 puta veći od duga već i onako prezadužene Jugoslavije. Pored toga pojavljuje se secesionistički pokret, albanska tajna služba, državna bezbednost, Sigurimi, rovari na svim nivoima. Nezaposlenost je ogromna, prirodni priraštaj takođe, a broj studenata u nesrazmeri sa prethodna 2 parametra. Krovni proces svega ovoga navedenog ima 2 rukavca. Prvi je potpuna albanizacija pokrajine na svim nivoima i drugi je uticaj Albanije Envera Hodže na destabilizaciji tog dela Jugoslavije, čak do te mere da se ide na podizanje pobune. Ovde dolazimo do drugog uvreženog, a po meni potpuno pogrešnog mišljenja. To je ono koje kaže da su Srbi sa Kosova sami prodali svoju otadžbinu, svoj zavičaj Albancima zarad lagodnijeg života negde drugde u Srbiji. Pošto sam rođen i odrastao u Kraljevu, inače nemam nikakve veze sa Kosovom i Metohijom, moji su iz Trstenika i iz Svilajnca, znam koliko je to mišljenje jako i istovremeno pogubno. Ono se šta više poklapa sa agendom albanskih političara u pokrajini koja je proturana 80. godina. A kakav je položaj Srba bio tokom 70. i 80. godina na Kosovu i Metohiji? Oni su bili diskriminisani pri zapošljavanju, obzirom na neustavnu praksu zapošljavanja po etničkom ključu, bili su majorizovani u studentskim telima i na univerzitetu, bili su šikanirani, tučeni, prisiljavani na seljenje, gledali su kako im se tuku sveštenici, kako im se lome groblja, kako im se skrnave bogomolje. 81. godine su pretrpeli antidržavnu pobunu i sve češće su se suočavali sa jasnom ideologijom o stvaranju velike etničke i čiste države Albanaca. I to su činjenice. Da bih potkrepio ovo sve što sam rekao u poslednjem pasusu, ja ću opet pozvati autora u pomoć i pročitati deo izveštaja u nekoliko rečenica koja je dala specijalna komisija koja je 1982. godine bila na terenu. Zaključeno je da su Srbi i Crnogorci bili izloženi brutalnom šikanju i direktnim grubim pritiscima. Dalje je navedeno da su se suočavali sa pritiskom da prodaju imanja, uzurpacijom imovine, raznim poljskim štetama, prekidima vode za navodnjavanje i sečom šume. Kao poseban vid pritiska navedene su zloupotrebe prilikom eksproprijacije zemljišta, skrnavljenje grobalja i bogomolja i perfidno maltretiranje građana u ostvarivanju njihovih svakodnevnih potreba. U prodavnicama, u gradskom i prigradskom prevozu, na zelenim pijacama. Pritiske su trpeli i na radnom mestu, kroz intrige, laži, etiketiranja kadrova, onemogućavanje napredovanja u struci. Pre nego što pri svemu ovome još jednu stvar da dodam, albansko rukovodstvo je konstantno prikrivalo ovo što se događa, savezni vrh je ćutao, republički centar je bio nemoćan, a svaki pokušaj, lični pokušaj srpskih političara i Saveza komunista Jugoslavije da ukažu samo inicijativno na te probleme se uglavnom završavao njihovim potiskivanjem poput Ćosića, Marjanovića, Šotre ili Sekulovića. Pre nego što postavim poslednja pitanja i polako privedem ovo izlaganje vama kraju, napravit ću malu digresiju.
Istoričarski esnaf i metodologija mi nalažu da pomenem da je bilo Srba, pogotovo u Savezu komunista Jugoslavije, koji su učestvovali u pokrajinskom rukovodstvu i zahvaljujući dobrim sinakurama čutali o svemu tome. Da su jedni zaista prodavali po ogromnoj ceni zemljište Albancima i kupovali život, odlazili da žive negde u mirnim krajevima. Da su drugi koristili kredite firmi poput Trepče i Feronikla da kupuju nekretnine van pokrajine, što je bila i politika. Ali kako autor sam pokazuje, velika većina je teško propatila. I sad bih ja želeo da se mi svi ovde zapitamo na ličnom nivou svako, a vraćam se na početak u onom pogrešnom uvreženom mišljenju, šta bi svako od nas uradio? Da li bi ostao da živi u takvoj uzavreloj i konfuznoj atmosferi? Da li bi želeo da mu deca odrastaju u takvoj sredini? Čime bi finansirao seljenje u neki novi život, u neke potpuno nepoznate krajeve? I konačno, zaslužuju li naši sunarodnici sa Kosova i Metohije, od kojih dobar deo i dalje živi dole u potpuno neljudskim uslovima, pogotovo južno od Ibra, da se njihovi kvartovi po Srbiji zovu Mala Albanija ili Vuk Branković? Na kraju, moram da kažem da je monografija Kosovsko pitanje od 1974. do 1989. godine teška knjiga. Nemojte me pogrešno razumeti, ona je pisana dopadljivim stilom, lako se čita, metodološki je utemeljena i faktografski izvrsna. Ali pitanja koja postavlja i još više odgovori koji donosi su, barem za mene, bili vrlo bolni. Jer ona neumoljivo govori o onome što nam se dešavalo, o onome šta nam se dešava i daje smernice o onome što će nam se desiti. Hvala vam na pažnji i nadam se vidimo se uskoro i po 5. put ovdje. Vaš broj večeras u ovoj sali svedoči da smo ovde da bismo razgovarali o važnoj temi. Pretpostavljam da vas ima i zato što ste prijatelji, porodični prijatelji Petra Ristanovića, zato što ste vezani za Petra ličnim vezama, ali sigurno među vama je dobar broj onih koje je privukla tema. Ili oni koji prosto vole istoriju. Šta hoću da kažem? Ovde je reč o Kosovu. Ovde je reč o kosovskom pitanju od 1974. do 1989. I ovde je reč o knjizi jednog mladog istoričara srpskog, prvoj njegove knjizi, na kojoj on, kako je ovde rečeno, radio nekih 6, 7, 8 godina. Ovde je reč u stvari o temi koju mi svi očigledno smatramo veoma važnom i bolnom. Dakle, s jedne strane imamo mladog istoričara koga smo mi na univerzitetu učili da piše sine ira et studio, bez mržnje i pristrasnosti. Dakle, da piše objektivno. A izabrao je da piše o Kosovu. Ili je dobio taj zadatak, ali mislim da je mogao da bira. S obzirom na to koliko je dobro uradio ovaj zadatak. Sad, šta je on uradio? Prvo, zašto je ta tema tako velika, ogromna? Zašto je tako osetljiva? Zašto smo se okupili u ovakvom broju ovde? Dobro se sećam 80-ih, ja sam, čuli ste 69. godište, tako da vrlo dobro pamtim mitinge i uvek tada sam se pitao dakle ovaj narod, ovoliki narod na ovoj temi, kako je moguće da posle ovolikih decenija ateizma, samoupravnog socijalizma, zbog Kosova da se sve ovo događa, jer je moguće da ta kosovska tema i dalje tu živa, da tako reagujemo. Odakle to? Šta je to? Zar mi nismo ateističko društvo? Zar ne idemo sad u nekim novim pravcima? U neku malo drugačiju, svetliju budućnost? Otkud sad to Kosovo? Znači, šta je to u stvari? O čemu mi ovde govorimo? Dakle, mi smo sada u vremenu, mi smo u 2019. godini, ovo sad je sve, istorija,
ali to je bilo juče i svi ovo pamtimo, većina nas pamti ovo vreme. Dakle, mi sada smo u vremenu u kome se od nas očekuje, i takve poruke nam dolaze sa najneočekivanijih mesta, da se Kosova i svega ovoga, sad o čemu mi ovde pričamo, prosto odrekne. Dakle, možemo da se bavimo Kosovom kao jednom akademskom temom, niko neće da nam zabranjuje da guslamo naše junačke pesme, da se manje oni koji umeju. U Kraljevu ih vidim ima dosta, to je koji guslaju, to je za mene bilo lepo iznenađenje, u školi se čini, mislim uči, imaju u muzičkoj školi gusle, ali teritorija Kosova i Metohije, Gazimestan, Gračanica, Pećka patrijaršija, sve to treba da predamo Velikoj Albaniji. I kažem, takve poruke nam se upućuju sa najneočekivanijih mesta. Dakle, ja bih to tako rekao, to je moje mišljenje, od nas se u stvari očekuje da postanemo izdajnici. Da kao cela nacija da počnemo da se identifikujemo sa Vukom Brankovićem umesto sa knezom Lazarom ili sa Milošem Obilićem. Dakle, da kažemo da smo mi tu bitku izgubili jednom za svagda, da je Kosovo u stvari samo jedan mit, a u današnjem vremenu, kako neko reče, govorimo sve vreme u stvari o mitovima, u današnjem vremenu mitovi su retrogradni. Od nas se očekuje da se odreknemo oko 120.000 naših sunarodnika Kosovo i Metohiji i što je ono što je najvažnije, od nas u stvari očekuje da se odreknemo osnovne poruke naše istorije, ako hoćete smisla naše istorije, a to je ona ideja koju mi nazivamo Kosovskim zavetom. Dakle, spremnost na žrtvu, a žrtva ima mnogo nivoa i različitih vidova za ono što volimo ili za ono u što verujemo. Dakle, žrtva za ono u što verujemo, za ono što volimo ili za one koje volimo. I spremnost da za to ili za njih damo sve. Ta ideja je obeležila našu istoriju od 1389. do dana današnjeg. I vi vidite da jedan narod reaguje na isti način. I te 1389. i to imate kod Jefimije monahinje, u 14. u ranom 15. veku i tu imate kod Isidore Sekulić, 1911. godine. Uzeo sam baš dve žene, dva pisca, istu ideju. Ona to zove vidovdanskom idejom, a ona svemu daje tu, Jefimija tome daje dubinsku hrišćansku dimenziju hristolikog kneza Lazara. Danas nam se kaže pa čemu stradanje, čemu poraz, čemu pogibija, čemu žrtva. Pa tako isto možemo da kažemo čemu Hristova žrtva. I on je poražen, i on je pobeđen, i on je stradao. To sve bilo besmisleno. Dakle, od nas se to očekuje. Dakle, vi, neće to da sad urade Amerikanci ili Albanci, ne, vi se odreknite Lazara. I odreknite se svih tih kosovskih zavetnika. Dakle, tako smo se ponašali 914. To je Gavrilo. Tako smo se ponašali 22. marta, sad kažemo sve je bilo ludo, Englezi su nas platili. Neće biti. Tako smo se ponašali 41. Tako smo se ponašali 91. Tako smo se ponašali 99. Mi tek sada otkrivamo da je 99. bila zavetna. Bez obzira na to što je nama tako možda izgledalo ludo, to što smo radili 99. ratovali sa koliko država? 19 zemalja NATO pakta plus zemlje susedi naši koje nisu bile tada članice NATO pakta, znači bilo ih je više od 19. Nama to možda danas može da zvuči ludo, to što smo radili 99. Ali u udžbenicima istorije, u Sjedinjenim državama, u Britaniji, u Nemačkoj, u Indoneziji, se uči o tome da su se Srbi prvi suprotstavili NATO paktu i ratovali s NATO paktom. Zbog čega? Zbog Kosova. Dakle, to je ta dubinska poruka na koju mi, hteli ili ne, reagujemo. Mi ne možemo to da zaboravimo. A onda dolaze ove druge teme. To je moralna tema u kojoj vi napuštate 120, izvori Kejfora kažu 137.000 naših ljudi tamo. Kako? Kako možete da napustite te ljudi? Šta je moralno obrazloženje toga? To da živimo u vremenu u kome smo se emancipovali od mitova, u kome vera, religija više ne znači ništa, u kome moral, relativna kategorija, menja se
u skladu sa sociokulturnim kontekstom, u kome porodica u stvari može bude on, ona, može biti on i on, može biti ona i ona, sve relativno, sve stvar perspektive, postmoderno, jel te? Čovjek stvarno treba da bude glup da bi poverovao u tako nešto. Rudna bogatstva Kosova i Metohije. Imate, tek sad se o tome piše. Kakvo je rudno bogatstvo Kosova i Metohije? Ćete se odreknete rudnog bogatstva Kosova i Metohije i da zasnivate ekonomiju na prošnji. Geostrategija. Kada date Kosovo, šta je sledeće? Je li to Stara Raška? Evo ga ovde stručan za istoriju Stare Raške, Milutin. Ili je to Republika Srpska, ili je to Niš, šta je sledeće? To je razum, pa to je naše iskustvo 1991. sa razaranjem Jugoslavije. Predali ste Sloveniju, šta je sledeće? Hrvatska, predali ste Krajinu, šta je sledeće? Republika Srpska, predali ste to. Kosovo, gde je kraj tom? Dakle, mi reagujemo na to. I mi vidimo da je ovo sudbinska tema. O takvoj jednoj temi našao se mladi srpski istoričar Petar Istanović da o tome piše mirno i objektivno. I kad sam čitao knjigu, to je bio moj glavni utisak. I to je bio jedan od razloga zašto sam pobegao u 19. vek i verovatno i bavim se 19. vekom. Možda ću sada idem još dublje u prošlost. Petar je istinoljubiv istoričar. I njegov cilj je istina. I sad čitam njegovu knjigu, pa se, kako može ovo da kaže? Pa čekaj, pa nije. U stvari tražimo njega da zastupa srpsku stranu. Onda svaki put vidim, na svakoj strani njegove knjige izbija njegova istinoljubivost. On traga za istinu. Dakle, postoji ova naša egzistencijalna, eskatološka, ako hoćete, moralna strana ili patriotska, ali postoji ono što je zanat istoričara. To je reci nam istinu. Šta se dogodilo? Zašto se dogodilo? I pusti onda čitaoca da odluči na čijoj je strani. Dakle, Petrov zadatak ovdje je bio da dođe do istine. Da nam kaže šta se dogodilo tamo 81. u Prištini, u martu mesecu 81. Šta se desilo u Pećiju Petrašiji 81. Šta se desilo sa Đorđem Martinovićem 85. Šta se događalo? 8. sedmica. To su ti događaji o kojima on piše kao istoričar. Kakva je uloga tajnih službi Albanije u onome što se događalo ovdje? Kakva je pozicija Zapada u onome što se događalo u ovom vremenu? Jer on ovu knjigu završava 89. godinom, ustavnim amandmanima i promenama statusa pokrajine. O tome on piše. I kažem, sa svake stranice ove knjige izbija istinoljubivost. On traga za istinu. I ja se tu negde složim sa njim, negde ne složim, kažem, čekaj, nije bilo ovako, ja se toga sećam. Mogu si ovo možda, Petri, ovako da kažeš, a ne ovako. Ali uvek u stvari stanete i kažete, pa čekaj, ti si ga učio da bude istinoljubiv. I da je to zanat istoričara. Kaži nam šta je istina. Približi nas istini. Nemamo mi više iluzije da možemo da vam kažemo 100% istinu. Ali približimo se istini, privijimo se uz istinu. I omogućimo onda onima koji nas čitaju ili koji nas slušaju da zauzmu stranu prema svojoj savesti i prema svojoj pameti. I to je ono, u stvari, to je, kažem, živeo sam u tom vremenu, dobro ga pamtim, bio sam na Gazimestanu, na onom velikom mitingu, bio sam na tim mitinzi, bio sam pred Skupštinom na onom protestnom mitingu zbog Cankrijevog doma, sve to, ja sam tada bio srednjoškolac, brucuš, sve to dobro pamtim. Ono što je bio moje osnovno osjećanje tada, mali istoričar je već tada iz mene gledao ono što se događa. Odakle taj narod? Kako je moguće da je ta masa mobilisana na kosovskoj temi? Mi znamo da je politička mobilizacija složena stvar i za toga je morala da stoji organizacija, o tome takođe Petar piše, kako je to organizovano, šta se događa. Ali ne možete ljudi da organizujete, da brane vašu nevladinu organizaciju. Ne možete ljudi da možete na cenama, na ekonomiji. Sve zavisi od naroda do naroda. Vidite što su radili Francuzi zbog penzija. Blokirali su celu Francusku, kod nas radi što hoće sa našim penzijama, ali Kosovo mi se tu mobiliša. Ja sam se tada pitao kako posle, kažem, to sam već rekao, posle decenija službenog ateizma, odakle sada taj narod, očigledno je da je to tu i da to postoji. Sad, Petar je pokazao kako su intelektualci ćutali. I kada su progovorili, dakle, počinje 81. kada su počeli oni albanski pokriti u Prištini, a onda širom Kosova i Metohije, on detaljno pokazuje šta se tada dogodilo, jer prava tema u stvari njegovog doktorata je u stvari srpska elita i ono što se događa na Kosovu. To je stvar našeg osjećanja, buđenja, razumevanja, osvešćivanja o tome šta se događa. To je njegova tema. Ali opet su to pojedinci. Onda dolazi 85.
i to je Đorđe Martinović. Od 85. mi vidimo da ta stvar kreće i on tačno prati. Dobrica Ćosić, mi ga vidimo kako se 81. zalaže za podelu Kosova i Metohije. Manje ili više glasno tu stvar ne gura politički, mi vidimo kontinuitet u njegovim idejama. Onda vidimo i deo elite u Akademiji nauke koja već 90. godina već više ili manje otvoreno o tome priča. Dakle, mi tu pratimo kontinuitet. Znači, s jedne strane mi vidimo da je protiv nečega što bismo nazvali srpskim nacionalnim interesom, a to je samo sačuvati ono što su nam preci ostavili. Protiv toga su sile nemerljive. Znači, protiv toga su velike sile i na zapadu i na istoku Evrope, protiv toga je albanski šovinizam, ali protiv toga je rukovodstvo Jugoslavije. Protiv toga su ljudi koji vode Jugoslaviju i protiv toga su Petar koji piše mirno, objektivno to tako ne kaže, ali ja to tako kažem, dakle protiv toga je srpsko rukovodstvo, to su Draže Marković i ostali. Znači kad su tako podeljene karte, onda shvatate taj kontinuitet i shvatate da je 87. na 8. sednici, 89, 90, 91. kad je počeo rat, karte su već bile podeljene. Zato kažem sile nemerljive. Karte su bile podeljene. I onda se u stvari možda ste ljuti na svoj narod jer je neke ratove izgubio, neke dobio, prošli smo kako smo prošli, a u stvari ste u čudu kako nas još ima i kako još mrdamo. O tome smo razgovarali i kako još imamo ovakvi istoričare. Odakle dolazi ta, neko bi rekao žilavost, ja bi rekao vitalnost srpskog naroda? Kako ste se okupili u ovolikom ovom broju? Kako je moguće da nas još ima? Da govorimo još o tom Kosovu, da se posle svega ne predaju? Odakle to? To je ono u stvari pitanje o kome čovek, kako pišemo i dalje ovako dobre knjige, uprko svemu? Odakle to dolazi? Dakle, nekako uvek smo u toj poziciji da raspravljamo o tome da li je ova čaša, ona je sad prazna, ali kad bih sipao vodu do pola, da li je ona upola prazna ili upola puna? Pa nas uvek ima nekako većina koja kuka zato što je upola prazna. A nekako nema nas doja, kažemo, pa čekaj, ipak je do pola puna, ipak će nas napojiti. Dakle, odakle sve to dolazi? To je pitanje nad pitanjem. Ja sam duboko uveren da to dolazi iz ovog, da je to povezano s ovim prvim delom ovoga što sam rekao. To je ta ideja zaveta koji mi živimo, najčešće je nesvesno. Kad kažem 99. smo bili u zavetu, ne verujem da je Slobodan Milošević bio svestan možda na nekom racionalnom planu. Mada ideja narodnih heroja, narodno-slobodilačkog rata je takođe krila u sebi spremnost na žrtvu za nešto što je mnogo veće od nas. Ali to je to kad vi nesvesno živite nešto, to je duboko u vama, vi to možda sanjate, možda mi je deda o tome pričao uz gusle pa ste vi to zavrli, ali živite to. Živite zavete. Mene je ova knjiga još više uverila u tome. Ja bih uverila u to. Ja bih volio da se Petar malo više posvetio i toj temi, to je ta metafizička tema. Mi ih nismo učili da se time bave. Te neke dubinske stvari kad kaže da je za Srbe Kosovo srpski Jerusalim, to Petar kaže. Ali istovremeno Petar ima dovoljno empatije da razumije albansku perspektivu, za njih je to Piemont. Dakle, ta tema zaveta je takođe opipljiva. I takođe imamo u izvorima istorijskim, kažemo od Jefimije, od ravaničkih monaha iz 14-15. veka do Isidore, do dana današnjeg. To je to pitanje odakle dolazi ta vezanost Srba za nešto za što nam danas govori da je izgubljeno. A mi svi znamo da nije. I da je ovo sada pitanje svi pitanja. Znači, time ću završiti. Za mene još jedan dokaz te naše vitalnosti. Upravo ova knjiga. I ova 3 mlada srpska istoričara koji sede sa moje desne strane. Velika je za mene čast što su me pozvali da ovde sedim sa njima i da predstavljam Petrovu knjigu. To je najveća radost za profesora da doživi da jednog dana predstavlja knjige svojih bivših studenta. I to je sad jedna nova generacija koja dolazi. Ne samo Petar, tu su dakle i Milutin i Nemanja. Dakle, to su mladi srpski istoričari koji pišu knjige o relevantnim temama. Dakle, oni ne pišu, možda pišu nešto o tim nekim istorijama privatnosti u 2 godine, o istoriji, ne znam, seksualnosti pod okupacijom i tako dalje. Vidimo da nam se takve teme nameću. Šta će vam ta politička istorija? Bavite se malom istorijom društva. Ko se sad bavi političkom istorijom? Malo kultura, malo mentaliteti. Petar se svim tim bavi u ovoj knjizi. Ali hoćemo li da napustimo političku istoriju pa da pustimo braću Nemce ili Engleze da nam je piše ili Amerikance? Dakle, mi imamo novu generaciju koja se bavi relevantnim, važnim, temeljnim pitanjem. I čije, kao što je Kosovo.
ili sudbina Stare Raške u Drugom svjetskom ratu, ili Drugi svjetski rat, četnici, partizani. Dakle, oni ne dozvoljavaju da im se zamagli perspektiva i da im se nameću teme. Dakle, oni pišu o ozbiljnim temama, oni o tim velikim temama pišu na jedan miran, staložen, sređen način. Oni su ljudi rođeni 80. godina, nisu morali da boluju od onih stvari od kojih je moja generacija bolovala, jugoslovenski iluziji i sve ostalo. Za njih i Tito istorija, nisu ga nikada videli, nisu nosili štafete, tako da. Znači oni toga nemaju, nisu morali da boluju te zauške, kao moja generacija što je morala. I oni o tome pišu, o tome više puta bilo reči, to što oni rade, to je zasnovano na arhivskoj građi. Oni su završili dobre škole, ja im nisam bio mentor kad su pisali svoje doktorate, to je škola katedre za istoriju Jugoslavije, profesori i akademici Dubodrag Dimić i Mira Radojević, to je jedna dobra škola koju su oni završili. Oni su usmeravani sistematski, sad smo o tome razgovarali u kolima kad smo dolazili, tačno se vidi strategija, sistem kako pokrivaju pojedine strateške teme. Ova generacija pokrila celu istoriju Kosova u 20. veku. Pre ovoga je obradio Miomir Gatalović. Ono što je pre Miomira Gatalovića je radila Božica, Slavković Božica. Znači vi imate mlade istoričare koji dolaze, koji sistematski, kako neko reče, popločavaju jednu ozbiljnu, veliku teritoriju, oni to sistematski rade. I ono što me posebno čini srećnim, i to ću završiti, to su ljudi koji ovako putuju sa svojim starim profesorom kroz maglu i koji idu na tribine, koji dolaze da bi vam se obratili. Dakle, oni se ne zatvaraju, mi smo ih učili da se zatvaraju u kabinetu i da budu objektivni, da beže od života, da se sklanjaju čim se nešto zbudljivo, neki miting na ulici, borba neka politička, da ne idu tamo, da se sklone, da se zatvore, arhivi, dokumenti, bežite od života. Oni nas nisu poslušali, što pokazuje jednu trezvenost i pamet njihovu. Dakle, to su ljudi koji dolaze, koji drže tribine, videli ste kako dobro govore i moram i to da kažem na osnovu onoga što vidim i vidim da je njihov moralni kompas vrlo tvrd i vrlo nepogrešiv. I to je ono što me posebno raduje. Kad kažem moralni kompas, mislim pre svega na ono što je ljudski, svakodnevni moral, ali mislim da je to njihov odnos prema otadžbini, prema njihovoj zemlji. Možete da budete objektivni istoričari, da pišete kvalitetnu dobru istoriju i da volite svoju zemlju. Ja čak mislim da je to nerazdano, da jedno bez drugog ne može. Dakle, zaista sve čestitke Petru na ovoj knjizi i kažem još jednom, htio sam to da vam kažem koliko sam radostan, zato što sam svedok uzdizanja i pokreta jedne nove generacije srpskih historičara. Eto, hvala vam na pažnju. Što večeras na prvoj promociji moje prve knjige govorim pred mojim dragim Užičanima u gradskoj kući grada u kome sam odrastao. Nije lako govoriti posle ovakvih izlaganja i ovako lepih reči mog profesora i dragih kolega. Još mi je teže jer govorim pred meni dragim ljudima, pred sasvim sigurno najiskrenije, pred najdražom publikom koju mogu da imam. I zato je ovaj trenutak za mene zaista emotivan. U ovakvim prilikama neki običaj je da autor skicira publici svoje delo, prikaže o čemu je on to pisao. Međutim, ja sam se odlučio na jedno drugačije izlaganje. Umesto da vam govorim o mnogim stvarima o kojima su govornici pre meni već rekli i da pokušam da vam prepričavam jednu zaista obimnu knjigu, odlučio sam se da pokušam da odgovorim na dva pitanja. Prvo je kako je ova knjiga nastala i koji je bio najveći problem sa kojim sam se suočio tokom njenog pisanja, a drugo je koji je neki glavni zaključak za koji se bar meni čini da ova knjiga donosi. Pre skoro punih 8 godina zaposlio sam se na Institutu za srpsku kulturu, koji je do rata 1999. godine sedište imao u Prištini. To je institut čije polje istraživanja je duhovna i materijalna kultura Kosova i Metohije. Samim tim od mene se očekivalo da na doktorskim studijama, koje sam upravo bio upisao, za temu disertacije izaberem nešto iz istorije ovog prostora. U razgovoru sa svojom mentorkom, profesorkom Mirom Radojević,
ona mi je predložila da to bude neka tema koja je, u kojoj istoričari nisu puno pisali, a koja je atraktivna. Da ne bežim od velikih tema, od političke istorije, kako je to rekao profesor Ković. Zajednički smo došli na ideju da to bude odnos srpskih intelektualaca prema kosovskom pitanju tokom poslednje 2 decenije postojanja komunističke Jugoslavije. Do ove teme smo došli jer smo smatrali, a to smo smatrali na temelju zaista obimne literature koja o jugoslovenskoj krizi i raspadu države postoji, da su intelektualci tu igrali ključnu ulogu. Jer u toj literaturi se iznova ponavlja kako je sve počelo od pisaca, kako su intelektualci bili inspiratori, arhitekte raspada i rata i kako je memorandum SANU bio svojevrsni bukvar srpskog nacionalizma. Na osnovu toga pretpostavili smo da su intelektualci u razvoju kosovskog pitanja igrali ključnu, možda čak presudnu ulogu. 7 godina kasnije, u decembru prošle 2018. godine, ja sam odbranio doktorsku disertaciju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Jedan od zaključaka te teze, da ga sada sažmem u jednu rečenicu, je da su intelektualci odigrali jednu sporednu ulogu, da je njihova uloga bila periferna. Kako je to moguće? Pa, ispričao sam ovo da bi vidjeli koji je to bio glavni problem sa kojim sam se suočio prilikom pisanja ove knjige. Naime, vrlo brzo, nakon što sam započeo sa ozbiljnijim istraživanjem, shvatio sam da je istorija kosovskog pitanja u najvećem delu literature koja danas postoji, da počiva na nekim opštim mestima, na utvrđenim istinama koje ne treba da se dovedu u pitanje, a koje su formirane na osnovu literature napisane mahom na engleskom govornom području na zapadu tokom 90-ih godina. Na osnovu ovih istina pod znacima navodnika, formiran je čitav jedan narativ, rekao bih čak i sistem vrijednosti, koji je snažno uticao na ishod događaja tokom 90-ih, koji utiče na naše živote danas i na našu budućnost. Tokom rada na knjizi shvatio sam da mnoge od istina, takozvanih istina koje se nalaze u temeljima ovog sistema vrijednosti, su u stvari neistine, da ne kažem laži. Kada sam shvatio sa čime se suočavam, moram priznati da sam u jednom trenutku pomislio da promenim temu disertacije. Međutim, odustao sam od toga jer sam se za temu već bio vezao, i odlučio sam da idem pa šta bude, da pišem pa kako ispadne. Također odlučio sam da tokom pisanja disertacije, na osnovu koje je nastala ova knjiga, sledim jedno pravilo. To je da odbacim sva opšta mesta, sve te takozvane istine i da pričam onako kako su je meni pričali dokumenti. To su arhivski izvori koji jedini mogu da relevantno ispričaju priču o kosovskom pitanju. Vrlo brzo sam se uverio da sam na pravom putu, jer kada je moje istraživanje po arhivima već malo odmaklo, zbližio se sa ljudima koji tamo rade. I u razgovoru sa njima sam saznao da, slobodno mogu da kažem, 99% dokumenata koje sam istraživao pre mene nije gledao ni jedan istoričar. To je zaista iznenađujući podatak, budući da je tokom poslednjih 20 godina na raznorazne programe takozvanog suočavanja sa prošlošću potrošeno više desetina miliona dolara. Brojne kolege koje su raspolagale sa sredstvima iz ozbiljnih fondova nisu našle za shodno da pokušaju da prošlost rastumače na jedini mogući način, sledeći pravila struke istoričara. Pisanje ove knjige sam shvatio kao posao do koga mi je stalo, koji volim, ali opet posao koji treba da uradim na najbolji mogući način. Neću da kažem da sam bio nepristrasan. Mislim da o tome sud treba da daju čitaoci knjige. Svestan sam da je o ovoj temi teško
da neko ko je Srbin bude nepristrasan. Ipak sam ja, na primjer, odrastao, sjećam se, za 4-5 godina otac mi je čitao narodne junačke pesme u kojima Srbin Marko Kraljević bije bitku sa Arbanasom Musom Kesedžijom. Također, tokom godina istraživanja puno puta sam boravio na Kosovo i Metohiji, upoznao ljude koji žive pod izuzetno teškim okolnostima, saznao za sudbine koje su mučne. Sve to ostavlja utisak na čoveka i sasvim sigurno da je to oblikovalo moj pogled na temu. Ali isto tako smatram i da sam imao određene prednosti kada sam pristupio ovoj temi. A to je što sam Užičanin, što nisam sa Kosova. Jesam vezan za to podneblje, kao što je, verujem, većina nas, ali nisam odatle, nisam izbegao, nije mi niko na Kosovu stradao. Tokom rada trudio sam se da emocije, kako je to rekao profesor Ković, da emocije ostavim po strani i da pišem onako kako se bar meni čini da jeste, kako meni dokumenti govori da jeste. Rezultat takvog rada se večeras nalazi pred vama. Šta je po meni glavni zaključak ove knjige? Rekao bih da je kosovsko pitanje oduvek posmatrano kao deo nekog šireg, većeg, važnijeg političkog pitanja. Da su pokušaji njegovog rješavanja uvek bili u službi nekih viših interesa i da je takav pristup onemogućio da kosovsko pitanje do danas bude rešeno. Hajde da ovu tvrdnju konkretizujemo. Kada je u 19. veku kosovsko pitanje otvoreno kao deo šireg istočnog pitanja, glavni faktori koji su učestvovali u njegovom rešavanju nisu bili balkanski narodi, kojima je od toga zavisila budućnost, već su to bile velike sile, kojima je istočno pitanje bilo deo jedne veće globalne geostrateške političke igre. Ista situacija, vidimo, je aktuelna i danas. U periodu kojim sam se ja bavio, međunarodni faktor je igrao nešto manju ulogu. Međutim, to opet ne znači da je rješavanje kosovskog pitanja bilo prepušteno onima koji su za to životno zainteresovani, a to su Srbi i Albanci. Upravo suprotno. Opet je kosovsko pitanje bilo deo jedne veće političke igre, koji su ključni faktori bili jugoslovenske federalne jedinice, 6 republika i 2 pokrajine, odnosno njihovi komunistički lideri, svaki sa svojim interesima. Kada je krajem 60-ih, nakon smene Aleksandra Rankovića, započelo preoblikovanje Jugoslovenske federacije po konfederalističkom principu koji je osmislio Edvard Kardelj, ideja je bila, kako se to govorilo, da se stvori federacija ravnoteže, gdje nijedna republika, nijedna republička partija, niti lider, nakon smrti Tita neće moći da preuzme dominantnu ulogu. Kardelj je sledio Lenjinov princip po kome je nacionalizam najveće nacije najopasniji. Pa je zbog toga jedan od ključnih postulata tog novog, kada je izgrađivan taj novi sistem, bio da Srbiju treba sputati. To je učinjeno tako što su u njenim granicama formirane 2 autonomne pokrajine, koje su stekle sve atribute državnosti i bile republike po svemu, osim po imenu. Na Kosovu u ovom periodu vlast su preuzeli albanski kadrovi koji su sprovodili politiku koja je počivala na 2 temelja. Prvi je bio očuvanje te novostečene samostalnosti u odnosu na Srbiju, a drugi priprema da pokrajina preraste u Republiku Kosovo. Ta priprema je vršena kroz jedan proces koji mi nazivamo albanizacija pokrajine. A to je brisanje srpskog identiteta nad Kosovom i Metohijom. I nametanje albanskog identiteta čitavoj pokrajini. Republika Srbija u tom trenutku je bila nemoćna da se tome suprotstavi. U stvari, kako profesor kaže, velika je krivica do njenih lidera. Konkretno, tada su najuticajniji bili Petar Stambolić i Draža Marković, koji nisu bili spremni da rizikuju svoje pozicije
i da se bore za srpske interese. Umjesto toga, o problemima sa kojima se Srbija suočavala i o problemima sa kojima se srpski narod na Kosovu i Metohiji suočavao, oni su odlučili da ćute. Priliku da progovore dobili su ubrzo nakon Titove smrti. U proleće 1981. na pokrajini Kosovo je došlo do demonstracija koje su prvih dana aprila prerasle u pokušaj otvorene pobune. Zahtev demonstranata se slio u dve reči, Kosovo republika. Mada su se glasno se čula još jedna parola, a to je bilo jedinstvo, a odnosilo se na jedinstvo Kosova i Albanije. Tadašnje komunističko rukovodstvo Jugoslavije je ove događaje okarakterisalo kao kontrarevoluciju, što je bila najteža moguća kvalifikacija. U takvim okolnostima konačno izgledalo je da se mijenja odnos političkih snaga, da konačno srpsko rukovodstvo može da postavi pitanje odnosa Republike Srbije i njenih pokrajina. I takođe, konačno je bilo moguće da se progovori o svemu ono što se tokom prethodne decenije na Kosovu događalo. A to je bilo iseljavanje Srba pod pritiskom, to su bili pritisci i fizičko nasilje sa kojima su se Srbi u svakodnevnom životu suočavali. To je bio jedan sistem diskriminacija koji se ogledao i na radnom mestu i u svakodnevnom životu. Beogradska štampa je konačno počela da piše o svemu onom o čemu tokom prethodne decenije nije smela. Međutim, Republika Srbija i njeni lideri nisu imali u jugoslovenskom sistemu koje je zavedeno Ustavom 1974. Nisu imali način da direktno utiču na situaciju na Kosovu. Mogućnost za to je imala pokrajina Kosovo i imala je Jugoslovenska federacija. Albanski lideri, koji su uz saučesništvo određenog broja Srba sa Kosova, oni nisu bili voljni sa pokrajinskog nivoa da utiču na stanje na Kosovu. Znači, zadatak je bio na federaciji. Međutim, federacija je odlučila da se u situaciju na Kosovu ne meša sve dok krajem 70-ih to nije postalo kasno. Zbog čega? Pa opet je kosovsko pitanje posmatrano kao deo jednog šireg, smatralo se važnijeg, većeg pitanja. Naime, već krajem 70-ih, o čemu je govorio moj kolega Milutin Živković, postalo je jasno da Jugoslavija tone u duboku ekonomsku krizu. Nakon Titove smrti vrlo brzo je bilo jasno da ta kriza nije samo ekonomska, već da je ona sveobuhvatna, sistemska i da u budućnosti mora doći do jedne reforme, duboke reforme Jugoslovenske federacije. Međutim, nije bilo saglasnosti oko toga u kom pravcu ta reforma treba da ide. Lideri zapadnih jugoslovenskih republika, Hrvatske i prvenstveno Slovenije, su smatrali da reforma federacije treba da ide onim putem koji je zacrtao Kardelj, u dalju konfederalizaciju, u slabljenje, u izgradnju jedne konfederacije gde će republike biti povezane labavim vezama. Sa druge strane, lideri prvenstveno iz Srbije su smatrali da državu treba ponovo centralizovati, da treba stvoriti jedinstveno tržište i omogućiti funkcionisanje države tako što će se dati veće nadležnosti saveznim institucijama. To je posmatrano kao pitanje svih pitanja. I kada je trebalo intervenisati na Kosovu sa saveznog, sa jugoslovenskog nivoa, do toga nije došlo, jer su lideri drugih jugoslovenskih republika smatrali da ne treba da to dozvole, jer bi to moglo da bude iskorišćeno kao presedan za kasnije preoblikovanje Jugoslavije. Naime, smatralo se, ako se dopusti Srbiji da ponovo čvršće za sebe veže pokrajine, da se direktno umeša u situaciji na Kosovu, da pokuša da reši probleme koji su na Kosovu postojali, da će to biti presedan na osnovu kojeg će biti zatraženo centralizacija čitave države. I zbog toga liderima, kažem prvenstveno iz Slovenije, ali i nekima iz Hrvatske, mnogima iz Hrvatske, delu lidera Bosne i Hercegovine, Crne Gore, bili su spremni da puste da kriza na Kosovu traje, smatrajući da situaciju na Kosovu žrtvuju zarad nekih viših interesa. U suštini, tako su žrtvovani interesi celokupnog srpskog naroda i Republike Srbije. Koja je bila posledica?
Pa bila je posljedica da je konačno, znači, o problemima na Kosovu počela da se govori, da se piše, štampa je pisala, ljudi su govorili, a problemi se na terenu nisu rešavali. To je neminovno vodilo u razne manipulacije, u razne zloupotrebe. Štampa je prvo izveštavala, kasnije je to postala kampanja. I to ne treba kriti. Izveštavanje štampe u drugoj polovini 80-ih, u tome se nalazi koren pisanja današnjih tabloida. S druge strane, rukovodstvo u Prištini, Albanci sa Kosova, su ponovo koristili svoju štampu i svoj narod. Naime, oni su tvrdili da je pitanje samostalnosti pokrajine, zadržavanja autonomije u tom najširem obliku, koji je Republiku činio nefunkcionalnom, da je to životno pitanje albanskog naroda, da oni ne mogu da opstanu bez toga. Na terenu situacija se nije rešavala, deo Srba je, kako je kolega Živković pričao, se iseljavao, deo Srba je odlučio da se bori za svoje interese, za svoj život, da ostanu da žive tu gde su, odakle su. Međutim, i oni su zloupotrebljeni, iskorišćeni, i sve to je vodilo u stvaranju jednog dubokog jaza između Srba i Albanaca. Danas se često govori kako je ranije između Srba i Albanaca postojala neka čak ljubav, ili da su to bili dobrosusedski odnosi. Ne treba verovati u to. To jednostavno nije istina. Između njih je u jednom dugom periodu tokom istorije postojao oprezni suživot. Međutim, njih je njihova teška prošlost naučila, i Srbe i Albance na Kosovu. Naučila ih je da im je najbolje, za njih je najbolje, kada žive u miru. Možda ne jedni sa drugima, ali jedni kraj drugih, i kada sarađuju. Posljedica 80-ih je bila da je ovo istorijsko iskustvo napušteno, između njih je iskopan jaz i nataloženo je duboko neprijateljstvo. Posljedice toga su bile vidljive tokom 90-ih, direktna posljedica toga je bio rat i situacija koju imamo danas. Početkom 90-ih Koča Popović, narodni heroj, komunistički funkcioner, onako s visine je izjavljivao da je problem Kosova bilo moguće jedino riješiti u okviru Jugoslavije, a nikako u okviru Srbije, jer Albanci na to nisu bili spremni. Međutim, mislim da moja knjiga pokazuje da je upravo Jugoslavija izneverila i Srbiju i Kosovo, odnosno da sa jugoslovenskog nivoa nije bilo volje da se taj problem reši. Umjesto toga, dopušteno je da kriza traje, buja, narasta i konačno bude i jedna od klica raspada i rata na razvalinama te države. Mislim da je dovoljno to što sam rekao o knjizi. Koga zanima, nadam se da će knjigu pročitati, da će, kao što su moji sagovornici govoriti, potom knjigu deliti dalje. Meni još ostaje da se zahvalim mojim gostima, govornicima, da se zahvalim organizatorima Društvu istoričara Užica, da se zahvalim svima vama koji ste došli, da se zahvalim sponzorima čije ste imena ovdje mogli da vidite, koji su omogućili da se ova promocija održi, da se zahvalim i dvojici mojih prijatelja, Dejanu Mosuroviću i Aleksandru Lađevcu, koji su obezbijedili sponzore i sredstva da ja ovu promociju ovdje održim. I zaista hvala vam puno što ste došli, što vas vidim u ovolikom broju. Meni je zaista večeras puno srce. Hvala. Vrlo često se nudi ta opcija kao moguća u budućnosti razvoja teritorija. Naravno, ovdje se prave paralele isključivo na etničkom principu. Etnički princip je tu jako bitan, znači stanovništvo ostaje. Kako vi vidite da se može rešiti problem Kosova i Metohije ili Republike Srpske ako imamo u vidu u jednom i drugom slučaju da je stanovništvo presudan faktor u nekom dužem trajanju, znači oni tu ostaju i jednostavno Republika Srpska ne može nestati dok god su Srbi, je tako tu kao stanovništvo, kao što i albanska nacionalna priča ne može nestati dok su oni većina na Kosovu i Metohiji. Nama se samo šalje poruka da logika i pravila
ne važe za nas. Znači, nama kažu, na Kosovu vas više nema, to je sada sve albansko, i zato pomirite se sa nezavisnim Kosovom. A onda mi kažemo, pa dobro, to je tako, šta je sa Republikom Srpskom? Oni kažu, ne, to je drugačije. Znači, ne smeta, čovjek može da se pomiri sa raznim vrstama poraza, ali kada vas neko tretira kao biće niže reda, onda tu počinje pogleda. To kad pređe, vaš zdrav razum, a nas tako tretira. Sad, sve ovo što sam rekao ne znači da bih se složio naprotiv, ja sam veoma protiv te vrste kombinacije. Prvo zato što to nam niko ne nudi. To su sve naše pusti stvari. Nam neko ponudi da mi predamo Kosovo, ali to su neki probni baloni koje nam povremeno šalju neki analitičari. Šta je ovo istorijsko iskustvo o kome Petar govorio? Naše istorijsko iskustvo je da mi ne možemo jedni drugi da pobijemo, proteramo, istrebimo. Nama se sad šalje poruka, kaže, prihvatite realno stanje na Kosovu. Čekajte, mene su učili u školi u porodici da zločine zastaraju. Znači, oni su ljude pobili, proterali, opljačkali, silovali i nikom ništa. Znači, samo u ovom poslednjem proterivanju 1999-2004, da ostavimo sad ovo doba o kome posjeća na Petru knjiga, 250.000 je proterali. I sad, puj pike ne važi, to je gotovo, kažem sa najnačekajvanije tačke, kažu, to je da treba da prihvatimo realno stanje. Kako realno stanje? Ko može to da prihvati? Čekaj, a ovako nam govore o ljudskim pravima. Pa za fond ljudskih prava ne spada privatna svojina. Ljudima mora da bude vraćena njihova svojina. Zar fizička bezbednost nije osnovno ljudsko pravo? Znači, ljudi moraju da izađu iz geta koji žive tamo. Multikulturalizam. On govore o multikulturalizmu. Mi hoćemo multikulturalizam, mi hoćemo živimo zajedno. Mi nismo za to da proterujemo Albanci. Mi hoćemo vladavinu prava. Eto, još jednom liberalnom načelu. Mi sve to hoćemo. On kažu, ne, to ne važi za vas. Znači, šta mi hoćemo? Mi u Kosovu hoćemo šta ja mislim da je bilo dobro. To piše u svim porukama Svetog arhijerejskog sabora. To je vladavina prava. I za nas i za Albanci. Kako nama, tako i nama. Pričamo vladavina prava, znači oni koji su se ogrešili od zakona, moraju da odgovaraju. Znači, ono što je oteto, mora da se vrati. To je vladavina prava. Ali ljudima morate da garantujete, Albanci morate da garantujete sva prava. I tu je upravo ovo što je Petar rekao, što je naše istorijsko iskustvo. Nema mi između nas bilo neke prevelike ljubavi međusobno. Ali postojalo nešto što su paralelne realnosti. Ljudi su shvatili da je bolje za njih da trpe ili drugi nego da se međusobno ubijaju. Genocid istrebljenje je počelo 1878. Iskustvo nas uči da to tako ne može. Dakle, ako neko misli da je završio posao to što je protiralo 250.000 i što nam sada zareće ruku da to priznamo kao realno stanje, taj ne poznaje srpski narod i ne zna našu istoriju. Dakle, to je cilj zajednički. Mi, ako želimo da Kosovo ostane u sastavu naše zemlje, moramo da živimo zajedno sa Albancima. Dakle, srušeno je poverenje, neki kažu, 80. godina i tako dalje, ali pazite, razli smo mi epohi i mi Albanci videli. Videli smo mi i Treći raj, svemoćni, 1941. pa su za 4 godine prtili nazad prema severozapadu Deževu. O tome piše onaj naš vajar, vasar, on je kao pastir, kaže, čuvao sam ovce dole, on je sa šari, gledao sam kako Nemci napreduju i mislio sam da je to kraj istorije. A onda sam ih gledao, kaže, 43. kako beže nazad, pocepani. I to je istorija. Dakle, neće ni ovo da traje reč. Ovaj epoha koju je pisao Petar, Sovjetski savez izgledao je lično moćno, monolitu. Nema ga više. Razumete, dakle, imperije jače, one se rađaju, rastu i umiru. Mi moramo da sačekamo da prođe ovaj ciklus. I mi već vidimo njegov kraj. Mi smo drevni narod, mi smo čekali 400 godina da se vratili na Kosovo. I dočekali smo to i dalje. Znači, mi moramo stalno ljudima da šeljemo poruku o tome ko smo, šta smo. Da smo mi već sve ovo videli, živeli. Što se tiče Republike Srpske, ako pustite Kosovo, Republika Srpska je sledeća. Ljudi u Srpskoj to često ne razumeju. Ona je sledeća. Šta to znači? To znači da i u Bosni i Hercegovini moramo da učimo da živimo zajedno. Sa onima s kojima smo da ratovali. Ja znam da to u ovom trenutku zvuči kao utopija, to je pouka istorija. Ne možemo da ljudi da pobiju, oni možda neki to misle, varaju se. I nije
naš razgovor nije to patriotsko nadgornjavanje u tome ko da više. Naš razgovor treba da bude utvrđivanje istine, činjenica. O tome šta se događa i onda na osnovu toga šta treba da radi. Znači, to je jedna vrsta trezvene procene situacije. Dakle, to je nikakva igra Kosova, nikakva igra životinja sudbinama naših ljudi na Kosovu i Metohiji ne dolazi u obzir. I onda kada ne vidite dobri poruku o našoj odlučnosti, onda počinje rešavanje kosovskog pitanja. Ako mi stalno šaljemo poruke slabosti, tome kako da ono ne unište, kako kosovski zavet pusta priča, to je početak poraza. To mislim morate da shvatiti ljudi u Republici Srpskoj takođe, jer imamo dosta ljudi u Republici Srpskoj koje je ovako puštene to. Ključna je stvar svest o dubinskom zavetnom smislu naše istorije. Neko kome ne znači ništa kosovski zavet, neko kome žrtva ništa ne znači razlera, on će podeliti, on će reći da tamo nema ništa. Kad mu kaže da je to sveta zemlja, ona zagleda za čuđenje, jer on to ne razume, Bože, to je mi tako vaspitan, nije dovoljno otvoreno, da nisam ja tako vaspitan, pa polako stvari počinjete da razumevate. Dakle, to je problem je nedostatak zavetne svesti, ili ako hoćete i hrišćanske svesti o žrtvi, svesti o odgovornosti, toga da ne živimo samo do današnji dan, da živimo, da moramo da živimo za svoju decu i da živimo za svoje predke. Ne možemo mi da odlučimo o Kosovu. Referendum, pa kako da glasuju naši predci koji su izginuli za Kosovo? Kako će glasuje naša deca? Ko nama daje pravo da mi izdamo Kosovo? Eto, odužio sam se, izvinjam, da ne držim baš politički. Ja se izvinjam, samo kratko ću isto da prokomentarišem, iako nisam pozvan, ali profesor je načeo jednu važnu temu koja se tiče tih kontinuiteta. U kontinuitetima zapravo počiva istorija, tako su nas učili. Mi imamo tu tragediju na ovom našem prostoru da vrlo često svedočimo diskontinuitete i taj prekid uopšte razvoj i rada na razvijenju naše nacionalne misli i ideje. Možda je ova naša priča ljudima koji nisu suviše urodjeni u istoriju i u ozbiljne naučne knjige donekle i razvodnila suštinu priče. Pokušat ću lično, osjećajući svoju odgovornost u tom smislu, da se vratim na suštinu kroz jedan lični mali primer, a ti nekad mali primjeri su možda najbolja ilustracija i krupnih historijskih procesa. U Srbiji se nakon Prvog Balkanskog rata, dakle nakon povratka Kosova i Metohije u okvire i stare Srbije u okvire Kraljevine Srbije, od 1913. godine dodeljivao jedan poseban orden koji se zvao medalja, kolokvijalno naziva medalja osvećeno Kosovo. To je zapravo spomenica svim učesnicima Balkanskih ratova. I s jedne strane on je sadržao jedan pejzaž otprilike Kosova polja gde se vidi sunce kako se rađa na Kosovu polju, u daljini je bila Gračanica, s druge strane na reversu su gradovi u kojima su se vodile bitke u Balkanskim ratovima, dakle kad se stara Srbija ponovo vratila u okvire Kraljevine Srbije. Medalja osvećeno Kosovo se dugo od vremena Kraljevine ne dodeljuje zaslužnim pojedincima i našim ratnicima i ona je pogotovo u drugoj Jugoslaviji izgubila taj svoj značaj, čak rekao bih sakralnost. To je kao zlatna medalja na kojoj su ugravirana ta sveta mesta, kako rekao smo Srpskog Jerusalimu. Danas taj orden osvećeno Kosovo možete da pronađete, da kupite na aukcijama ili kod kolekcionara i ja sam imao tu ili nesreću ili sreću da ga nađem na zelenom vencu i on nekako govori i o opštem i o ličnom. Zaustavio sam se negde u Kameničkoj ulici gde raznorazni prodavci prodaju neke onako sitnije stvari i ugledao sam da se tu prodaje medalja osvećeno Kosovo. Pitao sam prodavca koliko ta, naravno vrativši se mislimo u to kako je nekome dodeljivana, za kakav podvig, s kakvim je ponosom nosio na grudima. Pitao sam prodavca za koliko se ta medalja osvećeno Kosovo prodaje, rekao mi za 300 dinara. Kad sam ga začuđeno pitao za 300 dinara, on je pomislio da mi je to mnogo, me počeo da se cenka, kaže može i za 250. I to je naš odnos i prema Kosovu i Metohiji, prema staroj Srbiji, prema prošlosti danas.
Međutim, ja sam tu medalju kupio i očistio, i to je ono što nam profesor Ković govori. Možda se negdje taj lanac između prošlog i budućeg prekida, ali negdje traje. Možda potomci ovog nosioca medalje osvećeno Kosovo zaista nisu bili dostupni, jer ih neka muka naterala da tu medalju prodaju. Ali ima ljudi koji su dostupni danas da je nose. Ja sam je donao danas ovdje. I predajem je Petru Stanoviću. Država više ne dodjeljuje da će se dodeljuje ovo odlikovanje, to govori na neki način, no ali ima savjesnih pojedinaca. Ja sam baš želeo da u ovom gradu na Petrovoj prvoj pronovci njemu dodelim medalju osvećeno Kosovo, pa neki on preda nekim budućim generacijama. Najefektniji završetak ove tribine, ovo što se malo pregovorilo. Tako da nekako sve što bi posle toga rekli, nekako bi je profanizacija, ipak ovog jednog lepog, onako, da ne kažem svetog čina koje se profesor dovoljno. Tako, što se vaše pitanje tiče, to je duga priča. I tekako su istoričari svesni da je to mit. To su oni učili na fakultetu da je to čista mitologija. Ali ono što stvari mislim da je važno, što spaja u našu temu, radimo ključne teme. Ne bežimo, ovo što ste vi pomenuli je jedno od ključnih tema. Znači, hajde da radimo ključne, važne teme. Definišimo što je ono što je nama važno, a ne ono što stipendira Nemačka. Zašto ćemo dobiti neku stipendicu, pa ćemo provedemo neke ugodne trenutke. U redu, stipendije su lepa stvar, zašto ne, otići vidjeti. A da vidimo šta su teme od kojih mi živimo, koji su živi. To što ste vi pomenuli, to je jedna od tih tema. Ovo, čemu je Petar posvećuje svoje vreme, svoju naučnu karijeru, također je velika tema. Znači, ja bih to, ne ulazimo sad, naravno da je mitologija, kažemo, to je možemo mnogo dugo da pričamo i toga su srpski istoričari svesni, neki nedovoljno možda, kažem, ali sve, mislim da je to poenta. Držimo, definišimo teme. Ovo je jedno od redkih tribina na kojima ja vidim ljude koji plaču. Vidim među vama ljude, dakle, to je to. Dakle, ono zbog čega plačemo, to su teme. Evo me da bežimo od onoga od čega živimo. Mislim da je to za mene jedna od glavnih pouka, prosto, ajde, ako sam ja vlastan da kažem šta je pouka ove tribine. Dakle, da vidimo šta je od čega živimo. Time se bavimo i to štitimo i to čuvamo. A istina je jedna od tih stvari svakako. Šta mi znači Kosovo? Nije vam jasno, objasnit ću vam ponovo. Kosovo je seme, iz koga sam ja poniko. Izvor i korito, iz kog je narod poteko. Kažu nam zli jezici da Kosovo je propalo. Neverni i slabi kažu Kosovo je gotovo. A ja vam svima kažem samo Kosovo je oteto. Rušeno i spaljeno, dušmanina prokleto. Čudno vam što gradsko dete nema neke druge teme. Sad je tako vreme, svako gleda samo sebe. Živimo bez vere, bez nade i bez želje. Sidamo kule, a zaboravljamo temelj. Jer narod bez porekla, to je presušena reka. Bez majke mi smo čada što su ostala bez mleka. Al tu na mestu starom gde je Milo život dao. Vođen Lazarovom pravdom, opet vaskrsnuće narod. Jer u nama i dalje živi predskazanje. Kosovski zavet koji trajeće za navek. Zato učimo decu da znaju pravu istinu. I nek nam pozdrav bude do godine u Prizrenu.